kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tapos maggaya man itatatang. Ay, nawa. Payakas labas, daaw ka. Kunak ano saan pa'y atapos, Abril maggaya man nubigat. Kahit, anya ko maita no Abril no bigat. April Fool's Day ako nada. Nay, kita di mo man pag-aangawan dagiti kalugaran tayo. San aga po ta April Fool's Day, kat kumkumpurmi man ang aramidam iti padam a tao. Ni tatangmot, killjoy kay launay. Saan anasaya at nga ipraprank, wano ang angawam ti padam a tao. Rumbang nalaang agbalin tayo a sensitibo. Ni tatangmot. Dayta nga ugalim ti makagapaw, no apay anakiwin naswas tinobium ken ka, ngam di ka pailag nakamay. Iso nga rod matiragragsak ko tatang. Naragsak ka, nga uray adda ti mapirpirhuisyaw, apada mataaw. Happy April Fool's Day na Susana. Ay nawaw, anya tinapasama ken ka Juanita. Napasamak kanyak. Awan mo't nana. Apay nga rod ang nakaragragsak ka ita. Ni nana talaga. Amuyo mo't. I'm a jolly person. Inglisira ka mo't gaya mo nita. Siyempre, adamo basit nga amu tayo Sa dino ti papanamaya. Iti ayanda na nasabit. Mapan ko man alaan ti tilapia nga order ko. Ado ka di ti in-order mau. 3 kilo laang nana. Ay, okay laang kan ka. Mabalin apakialam pay laang ti order ka tapno saan akon amapan ijay. Aglabaak pay ngamin nakaw. Mabalin latta nana. Umayon to alaan iji balay no alas 12. Adumanon ti impos ni Madeline ala ko na. Adda ka dita a lotion, sabon, shampoo, body wash, bangbanglo, kanda dumapay. Anya nga tano iso ti iprank ko ita nga April Fool's Day. Agbagtit kan sa amat Naa, sasawin nyo matatang. Sino ti kasarasaritam di taya? Adda ayamot. Adda nakita yaw. Ewan mo't gayam ka. Apay asumanao ka tita. Saan ang mabalin ang maamuan ni tatang ti maipapan iti plano? Ang mga nukuntakan naki di ni Madeline. Day, madadaulan ti plano. Napauli magkamay. Saan aga puta kasarsaritak ti bagek kat ibagayon abagtitak. Kastuyak mat asigod kat. Uray da kayo matlaang mat. Adadag iti gundaw ay akasarsarita yu ti bagiyo. Nagadumat kanday supsupot mo, Madeline, bakit? Order ni Juanita dagitoy lakay. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka itimbaga. Nagadumat kanday ta, bakit? Kabailan na ka di abayadan dagita. Nag-comment mo't ngamin iti mine, iti post ko lakay. Amangan mo't no utangan na dagiti lakom. Saan mo't siguro? Siyak mo't laang ti mangi deliver ijay balay na. Iso at talaga asingirag. Okay. Isupay mo't dayta ano bayadan na. Wen nga rod, kasapulak ti kwarta ita. Iso ang masapul ang maibus ti lako. Aganos ka bakit? Maibus tumanin dayta. Sapay lako malakay. Sa dino ti papa na, Madeline. Ay nawaw, adda kayong magayam di tanana Susana. Mapanak man iti ayanda Juanita nana. Anya nga iti aramidom ijay. I-deliver ko dagito order na kanyak nana. Ha? Nag-order iti lakaw? Wala na, adda ka di parikot? Awan mo kit de balasang ko. Itala ang anag-order da di ababai iti lakom Wan nga rod nana,
Isupay mo't Medyo adumot ti in-order na kanyak. Ay katusto Isupay mo't ti gadan siyam. Una nana. Adda nga ta di tabalay da ita. Ay sigurado da itan. Limabas mo dito'y balay itay. Sige nga rod nana. Agpatuloyak nga rodan. Okay. Tapno saan ka mutla ang amataktak itilakad mo. Imayak ta i-deliver ko ti order mo kanyak, Mari Juanita. It's a prank! Anya? Ay nawaw, saan mo naawatan ti imbagak kang ka? It's a prank, kunak. Happy April Fool's Day! Ay nawaw, dinakman pagang angawan, Mare. Awatam kit din ti order mo. Kan agbayad ka matlaangan. Sa anak ngagpapautang. Kaibagbagak laang nga prank day jay. Nalipatam samat nga Abril 1 ita. Ay pangaasim, Mare. Dinakpagang angawan kunakmanan. Alaam kit din ti order mo. Pangala ako maitipagbayad ko kadagitangay. Ay na, makaparurod ka mat. Sikati nag-comment iti mine iti post ko. Sa ita, ibagam prank lang day jay. Ay, perwisyo kayo, mat. Aklo namlatan ana biktima ka mat iti April Fool's Day prank ko. Di ka madanagan, ta saan lang asikati na biktimak itaatawan. Bagtit ka kit di, Anyat ko nam. Pagang angawang ti padam a tao. Makapasar ka. Ay nawaw, apay nga dapay laing dagiti abang banglukin sabon dito'y bakit? Di mo pa kibibiyangan dagita lakay. No sana ka bito? Dagito'y ti order ni Juanita ken nga. Iso nga agpaiso lakay. Apay nga dapay laing dito'y. Kunak man no in-deliver mo. Intulod ko iti ayanda itay. Ngam, Ngam idi adda akon ijay. It's a prank. Kunanakit din kanya. anya? Kasta unay tiragsak na tanabiktima na kano. Imbagam ko maabayadan na Sana nasaya at ikasta prank na. Awan kano nga rod kwarta na. Kan may sa April Fool's Day kano ita. Sana may parbang ti ang angawa kasta. Sayang mo tibanog mo bakit? Ay, day tangarod lakay. Ngam addan to aldaw day ja ahwan nita. Addan to lakay. Urayan na laang. Anya di pagsasaritaan dagiti karo ba tayo? Anya ti pagsasaritaan da, tatang? In prank mo kanumat ni Madeline di Kalman. Day ka day. Naragsak ka pa ang itinarabid mo? Naragsakak at talaga, taadaman ng tinabiktimak. Pakawan ka ba Apay ka di, tatang? Saan nga amin aba nagkit pagbali ng prank? Ang mumait nga agnignegosyo ni Madeline. Apay mo't apagang angawang? Kaasi mo di tao mapilhwisyo? Talaga akiljoy kayo, tatang? Diyo amuti kunada nga April Fool's Day. Nasayaat nga ron tigasta nga alamidam. May parbang tigasta. Nabiktima na kamut gayam day di Juanita. Ay, wan nga rod nana. Una yan aya. Naimbag ko man no saan na nga inramraman tinigosyom iti prank na. Ay, day tangarod nana. Nasakit tinakam ko kankwana. Tainaw awit ko tilakok nga i-deliver ko kuma iti ayanda. Nagnag na akpay. Idi adda akon ijay. Ibaga nakit din prank laeng kano. Ay, agbagtit samot tanday ja tao. Addan to aldaw day jay nana. Anya ti aramidam kankwana nga ay. Iparik tumot kankwana ti imparik na kanyak. Tapno ammo na ti epekto ti kasjay nga aramid na. Ha? Perwisyo day ja babae. Mahilig kamit iti prank si ka, Juanita. Asino man ti bakit ngayon prank mo? Nakadamagan nyo mo, tatang? Kitno si ka man ti starring iti teresena iti limabasak. Si ka man ti pagsasaritaan da. Ay nawaw, diyo pa'y kayat, tatang. Kanayon nga starring to'y puto tiyaw. Starring agpaisaw, ngam starring mo iti pakay babainan. Nalaingak lang nga agpanunot iti prank, iswakas jay. Ado ti mabikbiktimak, tatang. Ay, awan mo. Sayang ti oras, kan banog ti padam ataw iti kastangan aramidam. Ni tatang talaga. Inaramid ko ti kasjay tapno ada ti pagkatawaan tayo. Nakakatawa yamot ti kasday. Makaparurod tubay. Kasi now,
Numaumadakin ka kit papispisan da ka dita Di ka mabuting aya. Naimbag ta saan da kinabel kabsat. Saan pa ita? Ngam saan tayong amo ti sumaruno ang mapasamak kabsat? Una yun ayaday ta Juanita. Mahilig iti prank. Ay, irugi naman ngamin ako nakon. Tay tangarod kabsat. Naimbag ko ma, no saan na nga iprank dagiti kalugaran tayo nga dati small business na. Un nga road, tak-tak tikas jay ngar aramiden na. Saan na mabutang, no urayin da di tadalan kit papispisan da. No makatumpong iti bayulente, ay awanon isunto ti kaase. Day tatili na mapanunot kabsat. Urayin na siguro nga dataka sa mapasamak kinkwana, santog dakem. Tangken ulo day di aputot mo. Saan matakas ta day dinanang naka? Nakasapsapa ka mo't Madilen. Naggapuak iji barangay hall. Ay nawaw, kwarta mo't ta ipakpakitam kanyak. Di mo ka dinadamag. Tian niya, At di warwaras da nga ayuda. agpaysaw. Katwan. Makitkitam day ka kwarta? Daytoy tinaawat ko. Nagadon. Ada nga tapay. At dapay no kayat mo mati makaawat, agturong ka iji barangay hall. Agawaam, ta first come first serve day jay. Mapanak man mo't, kaya't kumot ti kwarta. Agawaam, tapno saan ka ang maibusan. Apay agdardaras ka. Mapanak iji barangay hall itatatang. Ay nawa, anya taramido mi jaya. Mapanak man mo't makipila. Makipila ko na. Wan, ada iwarwaras da nga ayuda tatang. Nakitak ti kwarta nga intedakin Madilen. Sagsasa nga ribo tatang. Kaya't kumatikas jay. Awan mo't nadamag ka. Nga dati ayuda nga iwaras da. Ada nga rot tinakita a kwarta ni Madilen tatang. In sikreto dalakit di kada tayo. Agrubata kon, ta first come first serve kano day jay. Narigat ti maibusan. Ay nawa, napanay. Awan mo't nanggag ka. May papan iti ayuda nga ibagbagala. Nay, apayin bakit? Apay akas na ti katawam. Naragsakak lang lakay. Ay, nawaw. Apay, naragsak ka. Una, takalpasan ti makatawan, nakabalasak matlangan. Komplet ko mo't istoryam atap numawatak bakit? Kastoy ngamin, idinapan ko inala ti bayad ti baboy ta ken Nana Rosita. Nasalaw ko ni Juanita. Kahit, Nakita na ti kwarta nga igigamak. Idi kwan, nagulbudak ken kwa na. Imbagak nga da iwarwaras da kwarta iti barangay hall. kahit, napanmat. Nag-text ti kumari kanya. Napan ka nung agpaiso iti barangay hall itay. Anya? Madilen! Ha? Oh, Madilen! Rumar ka kita! Sangon na! Bakit? Isumot ng tagpukpukaw. Rumar ka ta kasaritam. Apay nga inulbudan nak, It's a prank, mare. Kasta unay tibain ko kin kapitan itay. Kamaudyanan na, nakabalasak matlangan kan ka. Tikunam ka de, kat nalipatak di naramid mo kanyak. Makatawanan kinapalabas. Saan ko ang nalipatan de mare? Saan, Apolos? Anya? Kat ita, makaangasak matan, tanarik na matlaangan tinariknak, idi pinagang angawan na. Idi sinayang mo, ti oras ko. Ay, Day, tati para kang ka. ay nawaw, daytoy mat. Anay ko! Awanan. Gumura mo't ni Juanita ken ka. Okay lang lakay, awan na sakit abakrang ko. Kas jay pa'y lang mo ti prank mo ken kwa na. Sigurado ang napabainan day jay. Ay nawaw, awan dakes iti naramid ko anya. Imparik na klaang ti imparik na kanya. Makatawunan tinapalabas. Wala nga, Nugumura kanya,
Adakan ko na daytan. Saan kong aramidin ti kasjay, no ammo na lang ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kindi abakay. Adda ti puntom. Tapno ammo na atirik na lakay. Barang baliwan na ti kasjay nga aramid na. Mahilig iti prank day di ang tao. Ita, iso mat tinaprank ko. Deserve. Ni Juanita ti sumungad. Kanay, nagpartak amag na. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Ay, urayak man ta kasarita. Ay, Juanita! Si kamot gayam! Anya ti masapulyaw? Apay ang nagpartak ka amag na. Adda ka di parikot? Ay, nawao. Badmudmut gayam. Aglisi kayo man. Di kay pasalsali iti dalan ko. Naa, adda ka di parikot mo. Wanaw, adda na kaapam. Iso akasta ka. Awanan bibiyang nyo. Aglisi kay iti dalan ko winaw. Ay, kwa. Adday ta. Naglisi ako. Tapno di nakpagpupudutan. Makapasuron kay diti kastoy. Disturbo ka bakit? Ay, nawaw. Anya nga tati pagpupudutan ti ulo na. Siguro, adda inaramid da kan kwa na. Iso akas jay. Salud-sudot tulatan kinitatang na. Di nakmut ngamin kayat akasarita itinasayaan. Ayan nga iti kwarta. Awan ti kwarta tatang. Ay nawa, kunakman na dati waras da. Nakasaritak ni kapitan. Kandag iti kagawad na itay. Katawan kanumot. Anya? Kasta unay ti bain ko iji barangay hall itay tatang. Sapay adadag iti opisyal ijay. No kasta, inulbudan da kagayam. Ay, marurudak launay iti dayji amadilin. Naa, apay agkatawa kayo ngay. Daytan, bimalis dakik garuting ka. Makatawunan tinapalabas, sipud imprang ko dayji a babae. Kitita, isumot tayong tinadan iti gundaway anang prangken ka. Si kamot tayong tinabiktima na. Ay, nakababain launay tatang. Ay, ita, amumon tirik na ti mga angaw, anak ko. Amumon tirik na ti mapirhuisyo, anya. Kat inton sumaruno, di mo ngamin pagang angawan ti pada matao. Ay, nawaw! Saan mo apagang angawan ti padam a tao? Nang runa no amom anadagsan ti epekto ti aramidam kenkwana. Panunutam met ti riknada. Laglagi pam asaan nga amin aprang katragsak ti ipaay na. Jeda duma kat pagrugyan laeng ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niya o nanalo siya. At tuy magkisupliyaw. Ay, nawaw. 40 pesos magtinted mo asuplit isang agasot a kwartak rukse. Wen ata 60 pesos ti bayad ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigatak laang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana.
Anya ngay ti diferensya na dayjay. Kas jay ti agnegosyo nana. No mamirmiraot ti customer, ti husto a presyo laang ti masinger. Ngam no baknang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kas jay ti agnegosyo nana. Iso ano makitak abumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit tatang. Ayan nga, itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Tama nga no agkamali kayo. Ay nawaw, ay nga rin taramidag dito yung ngay. Bantayan nyo lang ang dagiti lakok, tama nga no adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Ang mga no agkamali kayo iti presyo. No, apay nga minadi mo pagpapadaan ti presyo ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta bayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwadan no kwa tatang. Jak amuking nga. Rugyam kitin dagdigaws. Tadamot ti papanak entol maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakaw. Una na, dito'y kami nga agnaad iti asawak. Ay nawaw, si Murot ti asawam apurinar. Una na, ay, day takit day. Ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan na pa'y nga mo ti agsao iti ilo ko. Amu na magaya man, amu na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay, wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo, nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy, nana. Nanglukat nga tan? Ay, wan, alas 6 iti agsapa, manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayam Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan mare. Adala kong a chicken wings, Mare. Adda mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak mare. At titibayad ko, Mare. Ay gayam, dito yung kayo nga agnaad mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay magatang amin ijay mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad, tapno makatipid kayo, kan manayunan mo laang ti customer ko. Nisalin magdagim matang. Isong ngamin tatang. Nagawid dagayam di tabalayda. Wen, agnaad da kanumatan dita. Kadwa na nga rin ti foreigner ng asawa na. Wen tatang, nagadu ka no ngamin ti mabaybayadan ijay syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak kong kwa tatang. Naimbag man, tati husto a preso ti siningar mo keng kwana. Wen ta saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyon ng tinegosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong daglutaw, salin, bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabailak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Wen Siya kong, dong nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon ti patatas, bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong.
Agin na nakapay. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo muti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya ko maita. Overpricing ka kano kunada. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida grubwat dan. Baknang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen tano kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti store mo no kasta ti presyam? Saan nga agpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang di tanana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bang banog kay launay mo? Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti puriner nga asawa ni Marisalén? Ay, day tatijak amo na kong. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana? Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin ba ka? Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti gatahan ki Jay. May sakilo abangos. Tagsidatayo man mat iti sinigang abangos. Day talaan. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaan. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a puriner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangaw. may sakilo abangus laang. Abdi ti bayad ka. Mabit laang, ta isupot ko tigat gatangaw. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti suplate. Apay ka day. Ngimi na magayam man ti bangaus. Atang imi na mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Suplate, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talang matinted ti kumarem. Na, mano ti bangus ita aya. 350 ti may sakilo. Ngimi na kanumal. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tilako na. Wan nga raw, bakal. Saan laang anam na minsan nga inaramid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumari. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakal. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yaw, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti store ni Roxy. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sakilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 lang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko,
Kat sobra ti singsingiran na. Ay na. Ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nila kay mo tapuriner ka nga raw. No mo na lang nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na. No kas tagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara ka day. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbidot, ni Charlie Dayjay. Ay wan, sungag peso. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga istor. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamutan. Apay nga iti istor pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tano siyak, awan amok dita. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Isu akas day. Anyat kunayo, tatang. Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Isu akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyan mo, bakit? Yung nakita nakta na. Anya ngay timbaga na kan ka. Awan mo't kit day, bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay gayim mo day, jay, bakit? Uray gayim ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana kat adakan nyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kami. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunong tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito yung istor ko, tatang. Sigurado nga amuda ti kalukwam. Isu akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kami. Di mo't binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsuble lagi ti customer mo. Apa yan, Roxy? Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko, nana. Ay nawaw, anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari salin dito yung istor ko. Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod, nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo ang maamuan no apay. Wan, nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kurt, kasano nga rodon ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot lang ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho, tatang. Ay nawa. Asino nga ti mangbantay ti store mo. Da kayo latan, tatang. Kanya tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmutan. Man manumutan ti umay gumatang. Wana ata di mo amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo. Puno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya tinapatigkin ka. Ay, bidot ko dayjay, tatang. No da nga min ti may bagakeng ka. Dungag ka.
Wen, tatang. Laglagi pam anak ko. Asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanab, ilay. Ay nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Daa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Ah, schedule nga min ti recording mi ita, Nana. Recording iti anya? Recording iti drama tapno adda manendenggen dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggen dagiti subscribers mi. Kasla adumat ti subscribers daytoy a babae. Anya ti kunayo, Nana? Ulitin nyo man? Ah, si Kaki Dimay, saan ang maipapankeng katiinsawang ko? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumot ti ginatang mo, Ellen, nakong. Tada kadwami amangan, Nana. Ah, adda bisita yaw. Dagiti kadwak nga ag-recording iti drama, Nana. Ah, kunak ano adda simang patabisita yo. Adwan nyo ti i-record yo tapno addaman mo't denggan may. Nana, kinapudno na, naurnong ti i-record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakok. Ayun, Nana. Adda eko bag mo dita, nakong. Ayun, Nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod to'y ngarudan ta iso ti pangikargaak. Adda selopin dito, ingam na ingpis ngamin. Mala, agtugaw kabiit, ta isupot ko ti gatgatangam. Si Mang Putandaman ng Cecil, lakay. Wine, itaypay. Adda iti recording room. Ay nawaw, nasa pa da Una, tatiimbagam ka no, kat ato ti record yo ita. Ay wan, naurnong nga rod lakay. Nabayagmat nga minin idi na udi ang nag-record kami. Mudo yung daginatang mo, ta siya kung timakam mo. Ilotom da gito'y Saan akong agimatang iti rekado, taadda pa'y mat na bati. O kilaan ba ka? Tapno maibos ti sigurd nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo't Win ay wan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin ba ka? Okay. Mala, si kangaruden ti makamo nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Iti kasta, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka dito papa ng Francisca bakal. Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw, an mo manan ti load. Adda ko matigayat ko adeng gayon bakal. Anya manan data? Pagdengig akiti drama. Patan samot man ang tiin-upload ni Elaine. Damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod ti liwliwak bakal.
Paludam man tinambar ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ijay istor ti papanak? Na, no di mo kaya, ipagam itinasaya at siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamay. Well, mapanag! Nagatulaki di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdang-dangagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan? Makatitilang mo nga minta drama adang denggam. Sa anak anaturogan niya, nakakidumaklaang. Ay, jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan kay ti drama da ilen. Iso anapudot man ti daram. Ay sana, itian niya kumaaga po ang mapasagida nak. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakas. Na, saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara, ta sa anak ang managdakdakas. Iti kastato no ti boses mo, kat kasla apektado kalauna itin drama da. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayo. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francis ka bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka ninggaw. Jak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpada tagayam. Mahilig akmot nga agdeng iti drama. Uwan atay sumot tiliw-liwak. Naimbag ko nam tadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Sumanan ti orayak Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kabsat. Anya akulor ti kayat ma. Ada ti orange. Ay, adapay. Ikanak iti may salang. Pato'y tibayan ko. Nakitam ka din ba kay? Ay, nawaw. Ti anya, Joel na kay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya kat adan to ti kurang na. Ay, nawaw. Asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yu. Ay, nawaw. Asino day ito Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akasta ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod, bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day tati kapat gan, lakay. Nagadumatan, tinigatibo a comment ko iti YouTube dayjay nga ilain. Ngum kaslaawang makitkitan Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kit saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain? Marmarwam. Anya di mo pasamak ka bakit? Ay nawaw. Agmauyong kan samot tayo. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin nang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak. Oh. Agarami dak iti may sapay adami account, tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko da ito'y ababae. Intunkuan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas a pagsangwan tala kay.
Ay nawaw, adda kwartang bakay. Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay. Secret. Saan ko ngay bagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa supot ngay. Anya tilinawon deta. Fried chicken lakay. Adda lang harudan ti ginatang mo ulit chum. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken bakay. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para ken Nana Berta daytoy. Solid supporter ko day abakit. Iso para manak manmet ni Nana Berta. Ay, sigurado amaragsakan day jay bakay. Anya ti gatagom nakaw. Saan nakagumatang nana? Ay nawaw. Anya ngay nga road. Ape ngay may ka. Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo akmanin. Iso aparamanan kayo manmat? Nay, ay sos. Agyaman aklaunay tanakalagip ka nakaw. Awan anyaman na, nana. Oh, adi nana. Alain nyo. Tani, agpakada akmatlaan. Ay katagkape kapay Saanan nana? Agur-uray ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga day nga ilin kang kama, Roberta. Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minada. Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga ro ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siyakla amay sa. At damot ti maad-adal. Kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam di tao kat awan mo dakas nga inaramid na ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam jay basher na. Siya nga raw, adu ti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At damanin baro nga account bakay. Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babas da. Saanan ati istorya. Nagadumot tinday tanga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakay. Asino nga tati tao iti likodan dagita nga account? Amok no asino bakay. Dagiti limod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden. No di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panuno ti may sa tao bakay. Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo nana. Wun taadumanan ti ginatang mo. Ag-record kami manan tapno adadenggan nyo nana. Ay wun man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman launa iti suportayo nana. Agyaman mo taadaliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya. Anya ti kunayo Nana Berta? Ni Nana Francisca gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sus, lawan ko. Amukon no asino ti basher ko na kay. No asino ti akin kukwa kadagijay nga account. Asino ngay bakay? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Wala kay. Nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay. Isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay,
Saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na amay papankan kwa na ti istorya, iso ti ayan ti parikot, saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakit? Adanwam ti speaker aya. Agdengeg ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga ron mo ti liwliwak. No agdengeg ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang ti load. Kat naibagak mat adag iti drama iti YouTube ti liwliwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaan. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid kamot iti YouTube mo. Ag-content kamay, tapno saan aday ito umapapal, kan ag-kumkomment iti kumkumpormit among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback dagijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Sana kas ti comment ti concern at awan niya. Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon la sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasaak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wadnaw, napasagidan dayjay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan nga agdengeg. Isumit timbaga kan wana. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaengen at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamang na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo, ngam kasla saan dakmat amakit kita. Ay, kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo, taam mo yung addabasol yung kanya. Si Kaki Dimot. Apay ko mga agbutangak ngay. Da kayo gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na sa anak abasher na ko. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Anya nga rod ngay. Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mait. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern. Negatibo met amin ti comment yo. No talaga concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Ah, Bakit kayo nana? Agaramid kay kit di itinasaya at itipadayo a tao. Di kay agbalin a kontrabida. bakbakitan abasher ko na nakidi kanya kon. Pudno mag, di mo ilibak ta bakit kang agpaisaw. Ngam kaslawan panunot mo. Uray si ka inggaw. Kastamot ti ibagam kanyak. Apay, masaktan ka kaday. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga puta sika ta asawak. Kat kanunungak ti dakas nga ramid mo. Anya nga ta ti marignam, no ibagata abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account. Tapno laang maibas mo ni Ellen. Anya klas ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na. No maamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ang maibas ka mo. No awan nga min tinasaya at ang maikoment mo. Saan kalatan nga kom-comment. No saan mo akayat ti istorya. Simple laang. Saan ka nga agdengeg. Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos. Piliam ti agbalin anaanad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, aritos mon samot daytoy maya. Kita akman, Esther? Oh. Kasla nakita ngamin nga insuot mo daytoy idi na minsan. Ay nawaw. Aritos ko nga agpayso daytoy. Nabayagan asap sa pulak. Adala ang gayam kang ka. Nakasarakam nga minan. Ay kwa, nasarakan ti anak ko iti arubayan mi, kabayatan ti panagay ay ayam na. Naa, kasano ko maanasarakan na ijay, kat sa anak mat anak na pan iye balayaw. Ay, day tatidya ka mo ah. Amangan mat no. Ay nawaw, insublik lang nga rodan, pagpanunutan nakpayla iti dakas. Imbes nga agyaman ka kanya. Tasyak pay laang ti agyaman kang ka. Amok at tinakaw mo daytoy. Di mo laang mailakaw, tamabutang kamalaang. Anya ti kunan? Ti kunak, mabalin mo ti pumanaw, no awanan ti ibagam, tadamat ti napatag nga aramidag. Awan oras ko ang makimaritis kang ka. Ne, nasara ka mo't gaya man di mapukpukaw nga aritos mo mayet. Bakit? Insubli dala ang day talakay. Ay nawaw, ti kayat mo asawan. Insublit agtatakaw kan ka. Naalam lakay. Sino ngay mo agtatakaw anang isublikan ka bakit? Ni Esther akalugaran tayo. Nakasarakan na kanumat. Nasarakan ka no ti anak na, kabayatan ti panagay ay ayam na iti arubayan da. Oh, imposible. Day tangarod, uray siya, sa anak amamate. Tinakaw na laki day. Idulin mo man ngamin anaimbag dagiti kagawaan bakit? Ay nalakay, uray kasano ti panangidulin mo no ada ti agtatakaw, takawin dalatta. Naimbag abigat mo, Manong Jomar. Nay, sikamad gayam da ita, Esther. Naimbag abigat mo man. Umayak manan makisakdo, Manong. Sige lang, makisakdo ka lang dita. Ay na, agyaman ako na Manong. Ne, addan samot lakad, Joe. Domingo ita, isa makimisa kami manan. Ayaw na, nasaya at dayta. Aldaw mo't ti Diyos ita. Madimot laang no trabaho ang kanayon ti mapampanunot. Panawan ka pa, ita agsagana kami matan. Agsakdo ka latta dita. Kat numalpas ka, isublim ti lastiko, tapnusan ngagtitid ti gripaw. Areglado, Manong. Nay. Apay ka di ba kayo? Agrubat tayo na. Kasano ko maamakarubwat tayo? Katjak matan makita ti pitakak iti nangidiswak itay. Nangidiswam nga minaya. Di talamisaan Ay nawa, sapay may nakisakdo ni Esther itay. Anya, imay nakisakdo ni Esther kunam. Di mo nakita ya. Ay awanan Ang mga no inala na matan day di apitaka. Aguray ka. Tipitakam samot day jay. Ay won, Nakaparabaw mo't itayan ti kartong. apay nga nga adda ijay. Kat saan mat nga ijay tinangidiswak itay. Intaman kitaan lakay. Apay mo't ngamin nga itiramisaan di turora pay laang tinangikam. Amom apita ka dayta. Si kakit dimot. Nakitam gayam nga imay nakisakdo ni Esther. Awan mo't ko nam abantayam. Uno idulin mo pay laang. Amok nga raw, nga hindi sumgaam dita. Kitaam. Naksayan ti kwarta lakay. Awan mo't ti sangaribo. Basol mo no apay anapasamak daytoy, Jumar. Nakapidbig sa ti sa uyo kun lakay mo itay mayet nakaw. Wan ata nagapa kami, nana. Ay nawaw, anya manun tinagapa anyaw. Wan ata saan namot abinantayan ti pitakak. Kinisayan kit di day nga Esther.
Anya? Talagang agtatakaw day a babae nana. Tunggal umay makisak daw kat adati mapukpukaw. Kasaritam kano mabalain, idulin mo nga maing dagiti kagawaan nyo, nang runa ti pitakam. Ay, makapaasar nana. No siyak ti mauma, saan ko nga ipalubaws ang makisakdo day a babae ije balay. Imbis a makimisa kami ita. Awanan tanagapa kami kiday. Agrubwat tayon lakay. Mabitlaan. Ay nawaw, apay ka di aya. Sakbay nga agrobot tayo. I-safety pa'y dagiti kagawaan tayo. Anya, Sigurado nga umay manin makisakdo dahi nga Esther. mabit lang nga rod. Dagiti plangganam, isirrek mo pa'y lang. Wan lakay. Agraman dagiti sapatos mi ken sandal mo. Ang mga no inton madamdam akit adan tumanin ti mapukaw. Isupay manin apagapaan ta. Ay, no apay mat ngamin nga atidug ti ima day a babae. Tunggal ada ti makita na, pagintirisan na. Dila agbain mo't. Ipagarup na siguro asaan mo amadmadlaw ti kasjingar aramiden na Nangala, ami ti tabo kan pagikan iti sabon ba kay? Nasarakak laang dagit halakay. Ijay man, Iti ayan damayit Kasla saan damo nga minapagan iso nga inalaklatan kasla barupay. Ay nawaw, iso nga rod nga inalak, tamadlaw akabarbaro. Nasaya at may, no dati na diskitar mo. Tapno saan nga isupay at paggastusan tayo. Ay wana, siyak paiti ko nam. Talaga na diskarte aklakay. Day tamot ti kayat ko ken kabakay. Mala, mangidasar ka man kit din iti kanin tayo. Tani, mabisina kong. Mudtoy ti galawon bakal. Agyaman ako na ilakay. Hinton sumaranaw, siyak tumay tagsak daw. Awan mo't tan titabo kan pagikan iti sabon lakay. Adalaan mo't anak itak di tayo tayo agsapa. Ay nawaw, umay katakitaan mo at dapay. Nakitak ita si Dug itin. Nay. Apay nga? Awan mo ton ngagpaisaw. Hay awanan, agraman tabo kan pagikan sabon. Matakaw mo't tan. Talaga mo ta. Makaumalakit di ti kastoyan aya. Maurnungan ti kagawaan tayo iti ayan da Esther no kastoy laang. No kasaritam nga tan Esther. Dayjay pa'y ti kunam, aglibak dayjay ibaga na nga awan pamanaknak ko. No kasta nga rod, agpakabit tayo iti CCTV bakit? Adam amom amang ikabit. Ni pare Edwin. Uno saan? Syaklatan. Alaman nga rod, agkita ka no ada tinalaklak ka a CCTV dita. Iti kasta, kat saanan ang makapagrason dayjay nga agtatakaw. Mabit man laang, Octavio. Aw, apay ka day mayay. Ada na patag nga ibagak nung ka. Anya day jay? Bagbagaam ni bakit mo. Agtatakaw mo gayam dayjay nga Esther. Ay nawa, kanya ti tinakaw na aya. Idi na minsan, tinakaw na titabo kan pagikan iti sabon. Idi Lunes, mapukpukaw man ang tihanger kan brush may. Nay, di kag papasol na wanti pamanagnak mo Nakitak tihanger may, idi na minsan ang naglaban ni bakit mo. Idi kinasaritak ni bakit mo, ipilit na aginatang mo kanaw. Pudno timbaga ni bakit kaw. Ginatang ko tayo di hangaran niya. Talagang addadag di hangar agpapada. Urayan niya pa iti ibagbagam, amuklatan ahanger mi dayjay. Kayat mo ti pamanaknak. Kayat mo amabuya, ti video anaala ti CCTV may. Alaman, ipabuyam kanyak ti video ngay bagbagam. Kat, binuyan na amin ti video bakit? Impabuyam amin gankwa. Saan lakay? Ay no, impakitam kumaa. Tapno am muna tar aramidan ni bakit na. Kasano kumakat agdardaras mo't apimanaw. Napabainan siguro Di nalamnamain nga dati CCTV tayo. Konsintidor mo ngamin ni Octavio. Ngamita nga adati ebidensyak, saanan ang makapaglibak dagijay nga agasawa. Mabalinin na kasaritan bakit? Saanin ang makarason, taad dati pamanagnig mo. Una, kita akman no saan pa yung agbain day a babae. Makisaksak dula nga rudan, nayunan na pay lang iti kalukwan, ay nawaw. Ne, apaya kasla madanagan ka, Octavio. Wala, tama kapadanag tinakitak ba Ay nawaw, anya tinakitam aya. Impabuya ni Mayay ti video ang naala ti CCTV da. Anya, CCTV ko nam. Uwan ba kay? Naala ti CCTV, ti panagtaktakaw mo. Ne,
Kaano pa'y nagpakabit dagita iti CCTV? Diyak ka mo bakay? Impabuya na nga rod kanya. Kat kastaw na itibayin ko kinkwa na itay. Dandani saan ko may garaw dagiti sakak itibayin ko bakay. Ado ka diti video da? Adaw bakay. Kat sigurado akasarita na kanimayay. Si Kanto ti sumaho kinkwa na wan. Alayom tinaurnong nga barbarya iti bag ko bakit? Mutoy, taiyal kan siya. Nang idulinam iti alkansyam aya. Iti kalman kumapay nga ialkansyak. Ngamjak mutan maberukan. At damat iti sigod a pangiduldulinan tayo. Kat nawan tinakita ki Jay bakit? Kung nakalakit din, indulin mo ah. Naa, mabit man laang. Ada ka day? Ay nawaw. Ayan ngay day nga alkansya. Awan mo't nga agpaiso ditoy. Amangan mo't no agraman alkansya kat tinakaw da. Hay na, jak amon lakay. I-review ti CCTV man. Kasano ko maanaala da dito unag tibalay. Inranada siguro idi madama apakpakanak dagiti tarakan tayo. Iso ajak nakita. Talagang adda maipabarangay ko, no kastoy laang. Kat, anyamanan ti pagpupudutan ti ulom. Ay, jak nga ron makita ti alkansyami nana. Tinakaw damanaan. Sigurado ani Estermanen tinang takaw. Kasanumot at tinakaw na. Dahita ti jak amo nana. Ngamno talagang agtatakaw ti may sa atao. Nagado ti pamayan na dayta asantay nga amo. I-review manan ti CCTV may tapno maamuak ti pudno. No siyak ti sika. Kasarita mo ni Esther. Nabayagan na kastater aramidan na. Kasta ti planok nana. Ipabarangay ko pa'y din atap no agnakam. Nabayag mutan anagan ano sak iti kastang aramid na. No sa anak lang ana asyan keng kwa idi pa'y ana idimandak dayjay. Naimbaglaangan, tanasabat ka dito'y dalan. Saanan amasapul amapanak iti ayan nyo. Ah? Adda ka di ibagam? Manmanumo ngaminan amakisakdo kay balay. Wan ata makius-usar kami iti gayem nila kay ko. Kat, anya nga ruden ti plano makadagiti tinaktakaw mo kada kamay. Ah? Ay, kwa. Anya, isoblame mo no kayat mo ti maipabarangay. Ada ebidensyak ditoy. Iso asaan ka makapaglibak. Agraman alkansyame, tinakaw mo. Bayadan mo lang dayjay. Alkansya. Di ka man naging didiam mo dita. Amok nga amom ti kayat ko asawan. 400 laang mo't ti kwartayo at tinakaw ko. Saan lang nga 400 tinagyan dayjay ang alkansya? No sa anak nga agbiddot, ada na surok adwa ribo. O sige, ilistam dagiti mapukpukaw a kwarta ken kagawaan yung tabayada. Pangasim laang ata di nakidimanda. Diyak kaya ti maibabain. Sapay masikugak ita. Naimbag abigat mo. Ayan ngayon ti bayad dagiti tinaktakaw mo. Nasurok makabulan nga agururayak. Ano sam kumapay laang ti aguray. Awan pa'y ngamin kwartami ita. Ikan ka iti makalawas nga ultimatum. No saan ka pa'y makabayad, pasensya kan. Ngam talaga nga ipabarangay ka. Di ka madanagan. Agbayad ak tumare. Aguray ka. Ti matambler ko dayjay. Ay, kuham ay Adda maggayam dito'y balayo day ta tumbler. kamali ti pampanunutem. Ginatang ko day ta tumbler iti sentro. Kita akman, adda marka ti tumbler ko kat. Adamo nga min dagiti tumbler nga agpapada. Saan asyak ti iras-rasunam, tauray di mo aklunan, amuklatan at tumbler ko day ta. Unay kalaki di mo't si ka Octavio. Apay bakay? Anya manan ti basol ka. Apay mo't adi mo inlemeng day a tumbler. Ayuay. Nalipatak ba ngayon sarap? Awanan nakitan ni Mayay. Anya timbaga na ngay. Agong ungot nanayunan manin ti basol ko kenkwana. Nagrason ka kumaa. Imbagam kumaginatang mo. Adda ka numarka ti tumbler na. Mabutengak mo't amang ipakita. Na yan di kasi mapaspasamak. Agan-anad ka man mga amin lakay. Saan akong kumpurmi ti pangidisdiswam iti kagawaan dito'y balay. Tano adda bisita, wano adda lumabas, kat makita da. Kumusta nga'y? Nakasaritam ni Esther. Wala na, inikak iti makalawas nga ultimatum na. Manukot ka day. Kapilitan anana. No saan pa nga agbayad day jay, ipabarangay kon.
Nasaya at magtakinasarita na ka. Una tanapanak ijay balay da nana. Nakitak pa'y ki di ati tumbler ko ijay. Ay, nukasta. Talaga nga daw titinakaw na. Una na. Pagadalam mo tanday tanakaw. Uray adda CCTV. Idulin nyo anay bag dagiti kagawaan kan kwartayaw. Tapno saan da atakawan. Una na. Lesson learned matan kanyak. Pagadalan tayo amin. Ta saan tayo nga amo ti taray ti panunot ti tunggal maysa. Si kamot gayam dayta Esther. Adda ka di masapol yun, nana. Ay, nadamag ko. Nga do ka no titinakdakaw mo. Ha? Nagistorya ni mayet kanyak. Ay, kwa nana. Kastoy ngamin. Ay, di ka nagpalawag. Tabidot ti kasjay nga aramid mo. Numapan ka iti ayanda. Tapno agsak daw. Agsak do ka laeng. Di mo na'y nayunan iti kalukwan. Wana na. Bayadam dagiti tinakdakaw mo kadakwada. Tapno malpasan day ta aparikot yaw. Wana na. Urayok laeng ti sweldo nilakay ko. Pag nakmam day ta. Isardeng mo ti agtaktakaw. Panunutem a babae ka. Anyan tulaangan ti ibagam kadagiti anak mo no dumakkel da. Kat maamuan da ti kastangar aramidam. Saanan ang maulit, nana? Rumbang laeng. Ulitak manan. Bayadam ti rumbang abayadam. Tapno saan ka ang maipabarangay. Kat intun sumaruno. Di mo ipalubos nga agbaligi dagiti jablaw. Wana na. No dumteng man ti gundaway amariknam amasulsulisog ka. Kat di mo makontrol ti bagim. Agkararag ka balasang ka. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ay, nawaw! Masapul a kontrolan tayo dagiti tarigagay amang iturong kada tayo iti kinadakas. No dumteng man ti gundaway a maabak ti panunot tayo, agkararag tayo. Dumawat tayo ti tulong iti Diyos. Iti kasta kat iturong da tayo iti napintas kan nalintag adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.